Shubor nakaslem jong unong san Hima. Ka Nyautrap Youth Council Central Executive hapo kajang ilam u President uba Roy Kupar Senrem Lingbao Education Secretary Usomla Enlang Sawian kalalit banbo da kajang tho shaka Office Directorate of Higher and Technical Education ka Sarkar Jilla halor kajang kano balapan Kenya ka Meghalaya State Reservation Policy ha kajang thungkam ya ka Government Sanction Post ha Women's College Shillong ha kajang tho ka HYC klapan pau ya kajang Sokya halor kajang kano Kaseng kalayo ikajing tip lingba ka RTI 8,000 san kabapan pa ikajing appear ka wajur ha kajing thungkam ye kinong hikai bat kinong tre ki bamde kinong hikai ha kate ka college watla ka de ka 8 institution kabayo jing rap na ka sarkar bat ka batray kam katkum ki sanction post bala manjur da ka sarkar katkum kajing tip balapan mi hapo ka RTI lalap ba na ki apo artli ki sanction teaching and non teaching post Tang Ngut kibadey naga Khasi-Jaiñtia community kibalasya thungkam katbaya kibabun kiwaypat la kano bala Pyndap da ki Briew kibadey na kiwaypat ki Briew